بۆ بۆچی لە بەردەمی نەخۆشخانەیەکی لە ئەنقەرە عومەر زانیاریەکان چین؟ بله دم باش نها ام لبر نخوشخانه باجر یا انقره'nin parlamenter HDP'ye beri Ömer Faruk Gergerlioğlu ku parlamenteriye ve hatı batal kirin u do li mala xujaliye hezin ewlikariye ve hatı bun desteser kirin piştî vê yekê jî Ömer Faruk Gergerlioğlu anjî bu ameliyat bu rewşewiya tenduristiye ne baş bu tansiyona wî gelekî bilind bû niha amadeyî tê kirin niha amadeyî tê kirin hêzên ewlikariye hatinin her wiha وسایتا تایبەت یا گرتیگەها سینجانê hatiye di nav amadeyî başiyê danin ku Ömer Faruk Gergerlioğlu ji nexweşxaneyê bête derxistin û ji bo zindanê jî bête veguhestin ji bo zindanê jî ji bo girtîgeha Sincanê jî bête şandin niha amadeyî tên kirin lê belê hejmarek zêde parlamenterên HDP li vê derê amadenin nêzî ne deh parlamenterên HDP li vê derê amadenin lê belê bi ta awayî ne berpirsên نخوشخانه نجی برپرسین هزین ولکاریه ترکیه به تا اوایی آگاهی و معلومات روشا گرگرلوğlu da لبل نها هجمارک زده هر وها مدیکارین ترکیه جلوه داره آمادنن نه همو آمادهی جهاتن کرن کو Ömer Faruk Gergerlioğlu جنا خوشخانه بیت درخستن وجبو گرتیگاه سینجانیجی بیت شاند نه افکار محمد تورجی دمن راستخون نشانی وده اف وسایت تایبت یا گرتیگاه سینجانیه هجمارک زده هزین ولکاریه جندرم جلوه داره آمادنن نه ولکاریه پک آنین و بیستکشون داته چواره کرن کو Ömer Faruk Gergerlioğlu جگرتیگه بشاندن و هر وها جبو گرتیگاه سینجانیجی بیت شاندن نه بیستکبری parlamenteri HDP İstanbul Erol Katırcıoğlu legal amireki hezin evlekariye rahavi lebele bita avayı ne hezin evlekariye Türkiye ne ji barpırsen nexweşxaneye bajeriye Ankara bita avayı derbarı Gergerlioğlu da tu agahiyaka parve nakin ha veki kume got نهاته چواره کرم کو ایدی بیستکشون دا Ömer Faruk Gergerlioğlu'ya ko de beşa çavderiya granda bu lewrewekî ku me got do êvarê anjî bu tansiyona gelekî bilind bû lê belê gotin ku rewşewiya tenduristiyê niha başê lê belê bijîşk dibêjin divê Ömer Faruk Gergerlioğlu li nexweşxaneyeke taybet ku bi tam teşekküllî ku dibêjin bi nexweşxaneyeke taybet divê bête derman kirin bête tedawî kirin lê belê wekî ku me got bi te awayî niha hem bijîşk هم جهازن ولکاریه ترکیه به تاوایی آگاهی که نادم پارلمانترین هدف لالیدن جو عمر فاروق گرگرلioğlu دما کو هاتبو دست سر کردن لمالا خو هاتبو درک کردن جالی هزن ولکاریه ترکیه و اویک جی هاتبو راپور کردن دو بجیشک راپورا دربجی دا عمر فاروق گرگرlioğlu ج تنجین خو عمر فاروق گرگرlioğlu هاتبو درک کردن وکی کومه گوت نها ایدی ته چواره کرن کو Ömer Faruk Gergerlioğlu jali hezin ولکاریه و جنا خوشخانه به درخستن و هر وها جبو گرتیگاه سینجانا انقره جی بته بگوهستن گر گشدانه که نوجی پکوره امیجش بو بینرو بیسرین کرسان بشاری پار بکن بله نها هجی نها آمادهی جی تکرن هندری دا هزین ولکاریه ترکیه جانن پلیس یانن درواجی جاندرمه هنن لالیدن جی لکلکام جی پارلمانترین HDP هنن برای امکان دقیقی دو دمکو Ömer Faruk Gergerlioğlu hat deste serkirin parlamenteri agriye ye HDP Abla Koç ile geliyor bu Abla Koç hatta video kışan barez derbasi ve nahar ravşa davi çiğ fazla çi bejin vallahi emci haç betine nigay birevinin sahibi evi niga nexweşxanê de agame iş betine yani böyle zor spas derbasi ve belin ha vesayta taybet ya گرتیگاه سینجانê ji vê derê derket lê belê Gergerlioğlu hêj nehatiye derxistin ji girtîgehê ji nexweşxaneyê biborin niha belê diçi ber derê dinê tê çavarê kirin ku îdî Gergerlioğlu bi zora hêzên ewlekariyê bi zora hêzên ewlekariyê ji nexweşxaneyê bête derxistin niha parlamenterên HDP jî li gel wesayetê diçin kawê Ömer Faruk Gergerlioğlu به زوری بیت درخستن ج نخوشخانه یا جی و دی سال نخوشخانه دبن چاودریه دا بمینه اف یک هج نزلاله بله نه پارلمانترین HDP جی نه تی وسایت دچن ل تو آگاهی و زانیاریه که هج نایب بلاف کرن کوی چا بکن Ömer Faruk Gergerlioğlu و به زوری ج نخوشخانه درخن بفن گرتیگه یا جی و
دەرمانکردنەوە عومەر فاروق یارگەلوڵ و تێداویکردنەوەی لە نەخۆشخانەیە باژێرە ئەنقەرەی بەردەوام بکە ئەڤ یەکێش نەهاتیە پشتڕاستکردن هێز نەهاتیە زەلالکردن بەرەوەکێکمە گوت وەسایتە تایبەت یا گرتیگەها سینجانê ji bo ku Ömer Faruk Gergerlioğlu ji bo zindanê veguhêze hat berdere nexweşxaneya bajêr a Enqereyê tevê hemû mudaxeleyên parlamenterên HDP jî bi tu awayî agahî û uzanyarî ji bo parlamenterên HDP nehat belavkirin hejmarek zêde em dikarin bêjin ku medyakarên Tirkî jî li vê derê hinin lalî din hejmarek parlamenterên HDP jî li vê derê amade ne lêbelê hêj tam hêj agahiyeke zelal nîne ka wê Ömer Faruk Gergerlioğlu wên li xweşxaneyê bête dermankirina wî berdewam bike ya jî wê ji bo girtîgeha Sincanê bête şandin ev yek jî hêj ne zelalê ji xwe HDP jî daxuyaniyeke li ber derê nexweşxaneya bajêr dan û gotin ku derbarê rewşa tenduristiya Ömer Faruk Gergerlioğlu da ne berpirsên Wezareta Tenduristiyê ne jî berpirsên Wezareta Edaletê bi tu awayî agahî û zanyarî nadin me em dikarin bêjin ku ji du hêvarê ve gelek bertek û nerazî bûn li dijî desteserkirina Ömer Faruk Gergerlioğlu jî tête destnîşankirin lalê din jî partiyên muxalefetê jî serokên partiyên muxalefetê jî têne rexnekirin lewra dibêjin çima serokên partiyên muxalefetê dema ku parlamentereke HDP tê desteserkirin tête girtin ji alî Hêzên Hewlêkariya Tirkiye ve bi muameleyeke xirab çima ew dengê xwe dernaxin niha bila hevkarê min nîşanê me bide vê derê jî medyakar û her wiha parlament çendîn hejmarek parlamenterên HDP jî li vê derê amade ne lêbelê hêj derbarê rewşa Gergerlioğlu da tu agahî nayê belavkirin her wiha wesayeta taybet ya girtîgeha Sincanê jî dîsa li ber derê nexweşxaneyê jî di nav amadeyiyê dayî ku Gergerlioğlu ji bo girtîgeha Sincanê bête veguhestin. بەڵێ زۆر سپاس دەکەین عومەر سۆرمەز بێگومان هەر کاتێکە زانیاری زیاتر سەبارەت بە ڕەوشی تەندروستی عومەر فاروق گەرگەرلۆغڵو دەستان کەوت و گواستنەوەی بۆ بەندیخانە ئەوە بێگومان چاوەڕێی زانیاریەکانتان دەبین سپاس دەکەم.